na akini na huko watu. Igongona ria gukunguira muthi wa Mashujaa nirio riuma ria mbere utafanio thutha wa king'uki kia murimu wa COVID-19 kuingira bururi-ini mweri wa gatatu mwaka uyu, na igongona riri ritingithirire hatari gutambura andu matiganite aria makoretwo monanitio shamba munene haro-ini ya kuhukia king'uki giki. Na akiaria mambura-ini maya kaunti-ini ya Kisii, President Uhuru Kenyatta ni atamburire arigitani aria makuire makihitana na murimu wa COVID-19 guku bururi-ini, akimagweta ta andu merutire wira-ini wao undu umwe na kuiga muturire wao hatika-ini igeri-ini ria kuhurana na murimu wa COVID uria wacokire kumanina. I also thank our healthcare workers for their heroism, dedication and selflessness in the midst of the greatest threat to public health in a century. Dagitari Doreen Lugaliki wa thibitari wa Nairobi South akuire tariki 10 mweri wa mugwanja mwaka uyu thutha wa kuremwo ni kuhuhia. Nake Clifford Mburia uria warutaga wira thibitari-ini wa Kitengela Medical Center ni ahurokiria kiamukiro rigitani thibitari-ini wa Kenyatta thutha wa kuonekana ena murimu wa COVID-19. Moses Ringera wa ruhonge rwa mathomo ma urigitani University ya Nairobi odumwe na Marian Awor uria wari dagitari kuma thibitari-ini wa Rachuonyo County ya Homa Bay ni mahurokire thutha wa gutorio ni mororo ma murimu uyu wa corona. President ni ugete magutura mafuku-ini ma kiririkano guku bururi-ini kuona mari njamba cierutire wira-ini wao. Their memory will forever be engraved on our hearts. These brave souls paid the ultimate price, and like our founding fathers, they teach us that heroes are ordinary people who are made extraordinary by unusual circumstances. Maya makihanikaga na rithabu ria arwaru a murimu uyu rithiite na mbere na kwambatira, na umuthi andu angi 571 ni mekirirwo mukonde gukorwo na coronavirus na gukinyiri ithabu ria arwaru 45,647 riri nayo namba ya ithimi itafanitio irugamiri andu 627,781. Namba ya aria makuite ikirugamira andu 842. Gukihana uguo andu aria mahonete ni andu 438. Akenya aria marwarite murimu uyu ni 558 guku 13 ni akuma mabururi matiganite thiini wa thi. Hamwe na kaunti iri igumirwo makiria na arwaru aingi ni hamwe na Nairobi kuria andikitheti andu 116, Uasin Gishu andu 116, Mombasa andu 74, Kiambu andu 50, Laikipia andu 43 gatagati kaingi nyingi. Kuongerereka gwa ithabu riri gugioka thiku 2 tu kuma minister wa ugima wa muingi Mutahi Kagwe kuheana mukana wa uhoteteku wa gucokereria kwa murimu uyu ringi guku bururi-ini, undu uria ucungiriirie imwe cia kaunti ta Uasin Gishu kuheana mukana muhiu kuri muingi uria utararumirira mitaratara iria igathikitwo. Watu ya boda boda unabeba abiria moja na kila mtu katika jiji letu lazima atumie barakoa. We are not negotiating. Abiria wengi wanaanza kubeba abiria 14. Police watangoja nyinyi. Bunge ya kaunti no ni rahingirwo kwa ihinda ria thiku 21 thutha wa MCA wa Huruma Peter Chomba gukua kiumia githiru kumana na COVID-19.